Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qauli mangakakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu atiranan, yari na isab kami hakabiaksahan, hiatud namu na isab maun pahadarat sing kamu, ganap pangadjian, kami masih kita ni wa pangadjian, bunga sin pag-iman. Aula-aula na ito, masih kita niyo bunga sin pag-iman. Amin mga sila, bariman usug iwan bariman babae. Di sila mutas dengan hinang kakuyakan sin Tuhan. Salta di sila imibog sin pagpaibog sin manusia pagkahinila. Sabab tiyanto nila imangayad to magkapasawra. Buat malaingkan, in bunga sin pag-iman dun kanila. Diarang nila na ing kabuhi nila, iwan sing kamatay nila, pakaridaan, pakakuyaran si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po na mo atiranan, amuyad to in pangadyan na to haruman ini. Kapal man sinallahu subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah
ayat 207. Kaitan kita niyo si maha suci maha tinggi di ayat ini. Aun deng ha mga bariman usugiwan bariman babae. Diarang nila ing kabuhi nila patuhan. Wala nila riarang pakabayaan sin nafsu nila, pakabayaan sin ginhawabaran nila. Dahil nga sabab yan, mga anak po, bukunin ingatun na to sadya darangan sin tao iwan tao. Laung mo imareyaw darangan sin China. Ang pendarangan sin Milika, nari kita lang na makauntung. Mga anak po, nakaunay dayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Aun deng kanya darangan, kita niyo mami siya rin magbayad. Indarangan yan, tijaratan lan tabur. Di malugiin nami, di da malugiin nagdarang. Dahil nga sabab yan, mga anak po, yarin palman sin Allah Ta'ala, wa minan nas, aun dahil nga mga manusia, sa tiyo-tiyo. Hinda siyo sila yan, bariman usugiwan bariman babae. Diarang nila ing kabuhi nila patuhan. May taiyad to. Ibtiga amardatillah. Dautun nila, iwan puhungon nila, ing kakuyaran din Tuhan. Wala na sila rimaut sing kakuyaran sin tao patao. Kakuyaran sin ama anak, aw ninding niya. Kakuyaran sin nakura raayat, damikyan aw ninding niya. Ada po ning kakuyaran, puhungon na to pa Allah Ta'ala. Wayro ninding niya, dahil di at dunya sambil paadlaw akhirat. Amuyad to mga anak po, imbay takato tanyura hindi ayat ini. Naman jari bangi pangasubo. Uno indeng hatuhan. Uno isa bindeng kato. Indeng Allah Ta'ala kakuyagan. Makuyag siya hinangun sinipon niya yung mga ini. Number 1, mga anak po. Upat parakala hindi tadi katutan niyo. Hirarang sin kabuhi sin manusia tujuh patuhan. In puhungun niya karidaan siya sin Allah Ta'ala riya dunya iwan adlaw akhirat. Upatin taud niya. Hikaisa mga tuan. Quwwatul ilm. Pi marayawin ilmu dengan Tuhan. Ay kau maglamma-lamma. Hindi hadunya ini in mataud ilmu. Amu Tuhan in mataud karayawan. Ilmu pilot, wala na siya nagpa-pilot. Biya bayaranin adlaw, biya bayaranin doom, biya bayaranin tikang katan, bayaran. Hasabab sin ilmu niya. Quwwatul ilm.
Ingkusog siningat niya tudyo patuhan. Kakuyakan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayaran kaniya sin Allah ta'ala dunya iwan adlaw akhirat. Hindi ha dunya parman sin Allah ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ingkatan beriman kalasahan sin Allah Ta'ala. Sarawa aun nakawidda beriman kalasahan sin Tuhan. Hinda siyan amo yung mga beriman makusug in ilmu nila pagtuhan. Turan yung mga Tuhan. Ilmu general sadya. Pila yung pagtabukon sin ilmu general? Buhi siya aun tabukon niya. Tatay siya aun tabukon sing kiyawin niya buhi. Biyadiin na in ilmu. Bainaka wa bainallah. Antara mo iban sin Tuhan mo. Dahil nga sabab yan, in pilot, huwag kabukaan niya. Naingkan yadto siya tasil langit. May tayad to, sabab sindirihilan kaniya. Wallazina utul ilma darajat. Pariddaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Imang nga sila makusugin ilmu nila pagtuhan. Dahil nga sabab yan in jihad. Dahil nga mga jihad, pagjiharan na to, jihadun nafs. Unin hati sin jihadun nafs. Pagjiharan na to in nafsu na to, paingatun sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paingatun na to, ingin hawawaran na to, hakabayaan sin Tuhan. Ha ilmu sin Allah Ta'ala. Nabangyan kita niyo. Nang daog dun hayan. Daogun na to da in aktual. Nasa kalituan. Diaog siya sin napsu niya. Diaog siya sin syahwat niya. Diaog siya sin ginawabaran niya. May tared to. Wala doon kanya in ilmu kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ini kaya sayuhan diagang niya na in napsu niya pakabayaan sin syaitan. Diagang niya na in kabuhi niya iwang kamatay niya pakabayaan sin syaitan. Palman sin Allah Ta'ala ayaw. Kalasahan ta kamu. Amo hindi na kamu lumasahabaran niyo. Kalasahan kamu sin nagpapanjari kaniyo. Pabaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Yarin pabaita. In kahinapusan nagbaita, junjungan tani walay salatu wassalam. Unuin pabaita yan. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baitay sila. Nakita niyo ng pabaitaan. In kabuhi na to, iwan sing kamatay na to, ayaw niyo. Dihilan pakabayaan mo. Ay murihilan pakabayaan sin napsu mo. Ay murihilan pakabayaan simbaran mo. Sarawa patujuha pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga anak po. Na bangkimog danin ilmo ini. Lazzatul ibadah wa lazzatul ta'ah. Kasarapan kau simpagkaon, kasarapan kau simpaginom, kasarapan kau simpagpasial, kasarapan kau sinsasakatan, sarawa lawi malanab kay mo imagtagipon patuhan. Sasakatan binimuhang kamilyon. Pag-abot 2 tahun, di nabihon ng kamilyon. Naita, nahalo ng basi. Nahalo ng katantan. Darawa, nagtagna kau hatiw-tiw.
bang mo napataod, in ilmo sinallahu ta'ala, bayaran kau pagdatong mo, biya bayaran hindi, biya bayaran in buhi, biya bayaran in patay, tiyutong basan kau akabuhi mo, tiyutong basan kau hadlaw ka na ka na. Turayan mga anak po. Hikarua, quwwatul imani wat tauhid. Bihon sinallahu ta'ala mahal ka kay mo. Hikaruan. Makusugin pag-iman mo iwan sin panauhid mo. Hangkan na ini natuad tong kinimano siya masa na to ini. Malamma in pag-iman. At kunin aturo namin ini. Bang ikaw pa? Unin aturon mo na ini. Unin aturon mo rin ini. Patay anak mo. Patay sinapo mo yadto na. Yadto na miurol ka na po Adam. Bang ikaw pa? Kan siyo patay naturon mo. Bah. Mahal ka pa Tuhan. Quwwatul iman. Makusugin pag-iman. Mahal ka, bihon sinallahu ta'ala kayo mo, quwwatut tauhid, makusugin panauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa amin motor makasay, iwan si moton bukon makasay, haunin bihon mo. Marayon makasay. Mga anak po, amo at tinikarwawihon sinallahu ta'ala. Makusog ka to tanim pag-iman, makusog ka to tanim panauhid. Karunahan na to hamasa na to ini. Hipangato na to, hawaran na to, hipangato na to, hanapso na to, hipangato na to, hasahwat na to, sabab pa kayon sin syaitanin nyadto. Nawang makusugin pag-iman, makusugin panauhid, sa tumapuking syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bangkita niya yung naumsan data makusug, tumapuk. Nabangway na. Bang ikaw pa? Bangway na, kakitaan niya. Nalaong niya, kato na kataan. Kansang nakautibak, sabab kato na. Yadto mga anak po ini karwa. Ini katu mahal ka. Bihon sinallahu ta'ala, bayaran niya dunya iwan adlaw akhirat. Quwwatut taqwa. Kusog simpag mabuka mo pa Tuhan. Turayan Tuhan. Uning takwa pagnganan banghainang na. Matibot kau, iwam masub kau, iwam makuyag kau, himinang sin marayaw. At pakain na nagsambahayang kita, niukiukan da kau. Bang ikaw pa, makakuyagin sambahayang na to kain na. Makakuyag, sabab aw naramo nag-alop. Sa kalikukan kau, nag-alop kau iwan sin balo mo. Ay. Bang ikaw pa, naong niya, yaw nimbalo mo, dumatong, dahon mo mag-alop. Di, maita. Uy na, sabab din naman dyan magbalik. Allah subhanahu wa ta'ala, dahon kau mag-alop, hawak to, sin, biyeta niya, mag-alop, inipon, iwan tag-ipon, aula-aula na pag-ibadat sa bahayang. Quwwatut taqwa. Mahal nga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang malam may pagmabuka na to, naaturan yun ng mga tuwan. Nauno yanin takwa, himinang sindaakan kiukuyagan. Lumayo ding haliangan, buka hamul ka sintuhan. Biya din yung kagi mo lumayo, ay lumayo, nalayo ka. Mana sin layo, di mo kakitaan. Di mo karunguan, layo. Hikaruwa tapuk kau. Nabang kau ti matapuk, misan kau nag-aalop, di da kau kaunuhan. Kitaan. Ini ka to, paghali kau. Nabang makusugin bihad turagbus mga tuan, mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikatu, hikaupat. Quwwatul adl. Makusugin kaadilan mo.
Di mapinday kahalan mo. Di hababaw singguni. Hauno kau makabutang hatul kau. Bukun hatul saja kau halom sim pagula mo. Bang kau mapinda na rin nga pagula mo, bukun na kau mahatul. Himma na sin hatul, aun kau kaadilan. Adilin to ini. Hatul inatay mo tuju patuhan. Hatulin suara mo tuju patuhan. Hatul in pito ang gautabaran mo tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, amuyan in piagluas lungsaran si mga sila na kauna rin kato kami. Tiyo penimat dihil kanila, insasakatan nila unta. Imbiya untuan hiyap pa ini, aun motor niya luka-luka, aun motor niya kuba-kuba, aun motor niya, nakaibadat sila marayaw, tiyo nikmat nila pagkaon, tiyo nikmat nila pag-inom, nakaibadat sila marayaw. Ingkat yan yung yahon jukub. Mataw din nikmat pagkaon, mataw din nikmat pag-inom, mataw din nikmat sasakatan, mataw din nikmat badyo. Ikaw apa, pilin nikmat badyo mo. Ay mataod. Aun badyo niya, badyo babae man jari hausog. Aun sa sakatan niya, manjari ha, usog manjari ha. Babae, ini yan tuan. Tiandas kau sin Allah Ta'ala. Kansiyo nakarun mo, kanya tawa kansiyo. Dahil nga sabab yan mga anak ka po, di ha pangadyan na to ini, ingatan na, bang may takaw piya panjari sintuhan. Inansin nalong mo, piya panjari ako sintuhan, magibadat ka niya. Na dua tuan. Apabila manusia din na magibadat, patuhan niya rin na magtaat, patuhan niya, magtaat siya pabaran niya, panapso niya, iwan pasahwat niya. Yadto mga anak po. Jari niya, aun kabtangan di si mga sila, ahlul ilm. Imana sin ahlul ilm, amin piyangad di nila yung kabayaan sin Tuhan. Quran, iban sin hadis. Uno yan lang niya. Al-hubbu fillah, inla sa patuhan, ma'a husnul khuluq. Inla sa patuhan, aun tapil niya. Apa, bangkaw kumaun, way pag-inom. Masarap yung pagkaon. Huwag may ta. Bungkulon ka. Nagkaon ka isa, pag-inom sadya, sa uway pagkaon. Biya din, manjari na, sa uhaw sa dyan kiaulian. Sa yawn day nuno. Yawn din hapdi. Mga tuan, bangkaw kiaridaan na sintuhan, alamat kalasahan ka. Bangkaw kialasahan sintuhan, alamat aun tapil niya. Nauno yan tuwan lang si mga alul 5 taon niya. Hika isa. Inla sa patuhan, natapil iwan sindayaw kasudahan mo, inin mahinang mo sa lukay mo buhi. 5 parakala. Hika isa, bastul waj. Talikul waj. Di mag-aslom impamayhuan niya. Apa, kaun-kaw kuno kamiyas. Mabiadin in lupa si bayho mo. Biadin? Na. Pagmanis kaw kuno, biadin in lupa si bayho mo. Na, tuan, in pangilahan lang niya, si mga tao, kalasahan sintuhan, nagrida sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bastul waj, talikul waj, masawain pamayhuan. Hikarwa, wakapul aja, iwan, katinggalan niya in mangi. Mangi, pabaran niya, iwan mangi, papagkahin niya. Bangi ka apa? Pagbaita kay muharanyon, aung yaon lang niya alamat istap.
Unin hati sinistap. Paundungon kau. Nabang kau rin humundong. Jadi, bukon kau makarugtol, aon nakaliw kau madto. Natuan, aon bihadto, pagbayta istap, wala himundong, yadto siya halawm silungag. Ato rayan tuan, na intao, mala sa patuhan, nagrida siya, hirarang niya, ingkabuhi niya, ingkatan pakaradyaan niya pa Allah Ta'ala, karausan niya istapon, misan siya rilangon istap. Ini katu, Allah yukhasima min siddati hubbillah. Di siya magpangalo, misan siya kaluhon. Ikaw, kaluhon kau sinasawa mo, mamaus kau. Kaluhon kau sinanak mo. Di da. Kaluhon kau sinasawa mo, tuwin taod, pamungungon kau katutuyaon. Bedin? Na, in alamat sintao, diarang niya, in katan karayawan hawaran niya tujuh patuhan. Hasabab sinlasan niya pa Allah Ta'ala. Hasabab sinda utun niya yung karidaan sin Allah Ta'ala. Di siya pag-astulan, di siya pagduwalan, misan ni siyupen nagpa-astul kaniya, misan ni siyupen nagparugal kaniya. Mayta, makusugil la siya niya patuhan. Hikarua, mayta, sabab impagdugal kabayaan sin syaitan. Yadto mga anak ato, ini katu, inay kaupat, irda'un nas, ininang niya magpakuyagamano siya, bukon magpaastol. Aula-aula pakuyagun niya imano siya, kaya sisigpitan. Kaya sigpitan na pagkaon, kaya sigpitan na kahalan, para anon niya yung kasigpitan nito. Ini kalima, ar-rida anillah. Di siya mutas hakakuyagan yanug harakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po, inbeta kato taniyo si mga sila ahlul ilmi, tungod di hayat na sabot taniyo yadto. Mas sakitan yung hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing kan Abi Hurairah radhiyallahu an, tungod pa mga sila nagkasilasa. Tungod pa mga sila, nagdarang sila sing kabuhi nila iwang kamatay nila patuhan sa wabihon sin Tuhan. Uno yan Tuhan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamulan siyang katutan niyo. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, di niyo karausan. In katan manusia dihilan niyo sinsin niyo. Ikaw pa anak mo, karausan mo rihilan adlaw-adlawin anak mo. Sin. Hangi bo ang kadlaw. May tayad tuloy mo kakausan. Natuan, misan na mamarinta rin niya kakausan dihilanin rakyat niya sin. Sumagawa, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kuyag kamu. Bang niuri kakausan ni manusia dihilan sin, halawang bayri mo kakausan dihilan sin, baran muri mura kakausan dihilan sin, baran mo adlaw-adlaw, kuyag kau. Kuyagan na kau apa? Hun, beta ka hun. Kuyag kau sabab din nga Tuhan. Walakin yasa'uhum. Bang nyuri kakausan dihilan sin pangaltan niyo, imbaran mo, impamili mo, immanusya katan, sabda sin junjungan, yari aun, karausan niyo rihilan sila katan. Karausan mo inalombay mo, inagwabay mo, inmuhi, impatay, katan manusya, karausan mo rihilan. Pagka muri karausan dilan sin pangalta, yari aun beta sin nabi. Yasa'uhum minkum
karausan mo sila rihilan sindua karayawan. Liupasin tao hajaman ini ri magpangdihin. Liupasin ama, liupasin ina, liupasin mahadjana. Dua karausan niyo tao rihilan. Buhi iwan patay, nagkita ikamu iwan wala. Uno yan, number one, Bastul wajh. Talqul wajh. Dayaw kasuddahan. Dayaw sa waay muka. Apa nagdagang ko rin tuwatabu. Ingi simbay mo, suong kamulong mariwat baka unta kamo. Aw pamamikay mo. Nabangyad to nag-uyom ko. Jadi amo hindi na mami, makapikit na mami. May ta. Pasalan lang niya, marayaw kasudahan yung nagdaragang yun. Nag-uuyom katawa. Amo yan, tuwan imbiyayta sin Nabi, di niyo karausan dihilan alta niyo baran niyo family niyo. Sa karausan niyo dihilan yung kataan mahadjana sindayaw kasudahan. Naon magpangdihil bihaon. Bang ikaw pa. Amin mabungis kau haway, pag-uwi mo. Unuhon na kau sintaw haway. Jadi, yan na isablaw niya, malakad jaban niya inirimato. Yan na isablaw niya, panubuhi Abu Jahal ini. Sa bangyad to, bayang lasahon kau, tiyatakamahan kau no. Laong niya, ukaba na inhalawm sintutup yan. Kaya nga tamo rin tutup. Unin tutup. Lokob kakaon di misan makasudin hangin. Impagtagyad to pakano mo uno. Tutup. Malingkat at tawabukon. Malingkat. Naimbiyaon bukon na malingkat. Plastic na. Ini karua. Kakausan ni urihilan imbuhiwan simpatay. Husnul khuluq. Dayaw pangadata. Indua ini nalawaha masanato ini. Di magpangdihil sa waay mo kain tao. Salamun kau hintawang bukon na baka niya. Salamu alaikum hatudmad po. Ikaw apa maginang kawihad to. Ayaw, bangaon salamun mo aturain tao-tao mata niya. Kaya tamo rin tao-tao mata niya. Itong mata niya mo tinain atura. Ay mo butasi. Panghindu yan sintaugin ba sa kalito, panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabihaon tuan bang bukon na bakay, Assalamualaikum. Nah, indua ini labireng sinalta. Apa nangayo kayo minanak mo bulawan, hambuk tampipi, karihilan mo. Bulawan, hambuk tampipi, karihilan mo. Ayri, natuan, indua nasabut ini. Dayaw kasuddahan, iwan sa waay muka niya, iwan sin dayaw, sin laku tabiat niya, laku janggang niya, mahal ka daing sin alta, mahal ka daing sin bulawan, sabab imagbayad ka niya, Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikarwa hadis, aun pa pila minit papa? Aun pa 5 minit. Inagbayta sin hadis ini hambuk sahabat nakaagad si Hasulhul Hudaybiyah. Hasulhul Hudaybiyah advantage sa mga kuparin biyayta doon. Di san si sulat ngan Bismillahirrahmanirrahim di mabaya, di namulong na kaingatan. Inagisin na bipindahan niyo. Aw mga kaiwan na may talong napindahan sin Bismillah yaun. Sabab aw ni huna-huna sin Nabi, biyayta kanya sin Tuhan. Misan sulat na imbukon na uno niya, aw dahi ganti sin Allahu Ta'ala sa rayaw-rayaw. In nagbayta sin hadis ini, nakaagad siya waktu yaddo. Unin na rin niya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, husnul khuluq namaun. Indayaw kasuddahan, insaway mo kasintao, intaw bay nga sipon, intaw ri magaaston, namaun. Manasin nama,
ganap mangganaping karayawan niya. Apa, patauron na sintawing karayawan mo, mabaya ka. Imutol mo, bukon na ikaw maghugas. Taon na, mabaya na ka. Indayaw kasuddahan. Insawaay mo ka. Intaw bang lasahon. Maingat siya mang lasa. Iwan maingat siya kalasahan na maun. Unim nasin nama, ika isya, jiyadatun fil khair. Patauron sintuaning karayawan niya, bukun pabaran niya sadya, agad nain ahli niya, buhi iwan simpatay, agad nain halom sing kauman niya, iwan singkatan pagkahin niya, tay manghud niya bariman. Hikarua, kasbun lil ma'ruf. Ingkatan usahan niya pamarayaw. Di siya umusaha simmangi. Apa bihaw, nauna nag-usaha simmangi. Bangi, ikaw aun na. Aun na nagdagang mangi. Aun. Aun yan naghino sin nagdagang mangi yan. Inhindo sinindang pagbusa pamarayaw. Aun day sab. Na, mga anak ka po, inhindo ka to sintuhan, liyabay ding harila sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pagdagang sadya kamu sin marayaw. India kang marayaw. Innami papagbarakatun sintuhan, nagdagang papagbarakatun sintuhan. Na nagdagang simmangi. Bangi kawapa, kanto ikuno. Way barakat sin nami, way barakat sin nagdagang. Sabab India kang uno. Mangi. Ini katu takaddumun wa'ulu. Ang katun sintuhan in darajat nila riya dunya, iwan bang adlaw akhirat ulu, imma na sinulu fi illiyin. Hibutang sila sinallahu ta'ala inyawalihan nila ha illiyin. Bang maubos na hibutang sila hasulga sa taas-taas. Amuyad to mga anak po. Na kahinapusan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafal man sin Allah Ta'ala ayat, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Palman si mahasud si mahatinggi sa bunnal tuudin mga sila nagkupur. Makna sin nagkupur, kihatihan nila, aun ayat sintuhan, aun daakan sintuhan, di nila agarun. Agarun nila sadya ing kabayaan nila. Na, yung mga sila yan, mataudin alta nila, mataudin karayawan nila, mataudin tindog nila, mataudin ahli nila, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in taud alta nila, di makatabang kanila dunya iwan adlaw akhirat. Hang sulag uno-uno. Amud to mga anak ka po hindi takato taniw. Dahil nga sabab yan, imma na sinayat ini, ay kamu imibug hakapir mataw din alta. Ay kamu imibug hataw, sabab aun taw yaon, alamat law na kalasan ako sintaw, sintuhan, misan ako rin mag-ibadat adlaw-adlaw, mataw din unuko. Ayaw. Di hayat ini, palman sin Allah Ta'ala, wa ulaika hum waqudun nar. Kataban linari jahannam. Hali iimbaran mo, iwan sin ahli mo, mahinang dungol sinapinal ka jahannam. Dahil sabyad to, ayaw ka imibuga mangi, ing kaibugan na to pamarayaw. Nga mga anak po, miabot na waktu na to, mag-uus-uus kita niyo, mumusun na to, imbaran na to, iwan sinjasad na to, hapag mumus kabayaan sintuhan, uuhon na to, pasurun pakabayaan sintuhan, iwan uuhon na to, hawiran ayaw na to, pagwaon nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.